Asia's Limitless star Julian San Jose misaysay sa kanindot o ka-misteryoso sa isla sa Siquijor. Nga mo'y location sa part 2 sa Limitless, a musical trilogy nga Hill. Ang dugang detalye sa report ni Chin Sabute. Daghan kuno og natun-an atol sa shoot sa Limitless, a musical trilogy nga Hill. Si Asia's Limitless star Julian San Jose ngadto sa isla sa Siquijor. Sa gipahigayong virtual MediaCon, kauban ng national, internal ug external press, excited nga gibutyag ni Julian nga nabati gayud niya ang ka-misteryo sa Siquijor. Gani gimingaw na kuno siya sa isla. Of all places, we all chose to go there and discover kung ano yung mga gems na makikita doon. And I actually experience healing. Present sab sa MediaCon sila si GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Beltran Amoroso, Assistant Vice President for Business Development Division 2 Ann Maritan, ug si Assistant Vice President for Business Development Division 1 Mariles Puentevella. We have to produce a world-class material, and if you say it's a world-class material, it can resonate to everyone who bought the ticket, will be buying the ticket. Ang direktor nga si Paulo Valenciano ug musical director nga si Mike Salomon mipasalig nga lahi na gayud ang konsepto sa part 2 apan sa magihapon kanindot sa unang hugna. It was a challenge kasi nung part 1 namin, maraming yung pagdating namin pa lang ang dami na nagpo-post, and then this one yung mga fans ni Julie, grabe. For months, they kept asking us where we were gonna go. It's fun, energetic, and it's a step higher than it's a different ulam compared to part 1. Usa ka pinasahing Julian og production numbers ang giandam para sa part 2 sa Limitless Hill. Busa dungan tang mag-Hill karong November 20 sa Limitless, a musical trilogy. Para sa tickets, bisitahan lang ang www.gmanetwork.com/synergy. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.